Kublai vi baro ki viewers kamtame ye ki khun samla sanga bai gani ga video ga pakong san ba kamtame ye ki samla pule ki brang up community menta kumno phin yo rong ha ki college lene ki university la bani kinu ki institution ha ka ba ma phi kwa ban pule kamtame na ko banta ki khun samla ki ba mut ban pule ya ki post mbbs dengba ka state kota kesngaba ka Meghalaya MBBS admission ajar apnu hadu arpunyo ka kon online application nangam ka DME state quota seats namta ka post jong ka BDS lane ka jung pentebit jung pi ban pule ha kalan jong ka BDS BHMS BAMS pat ka BUMS Sushuru ka Directorate of Health Services Medical Education Research DME Meghalaya Shillong kala khot advertise na ko banta ka admission jong ka MBBS BDS BHMS BMS and BUMS course jong ka state Meghalaya ya ki khun samla ki bakwa ban apply no ba ka state quota jong usnem arpunyo kilala ban apply na do ka riu tarik Ubanai ba pra jar panriu ba kelas dit kan di hadu ba kat riu terik panai ba pra arajar apun te kadang don sa komba sanla ne riu sngi te sngoba lada pimpan apply di apply no na ko banta ba pin yo ban pule leng ba ka state kota nama leng ba ka state kota pila ban pule mo nangta hani ka key recruitment or admission details ka di authority names the Directorate of Health Services, Medical Education Research, Meghalaya Shillong course kabdi jong MBBS, BDS, BHMS, BMS, but BUMS. Nata quota type Meghalaya State quota. Academic session arpundu arpunyo application mode kade online. Starting dates of application kan Rutrik banai August ajar arpunyo but last date kan di Rutrik August ajar arpunyo. Nata ka mandatory qualifying exam sa ki khun samla ki bla pendep ya ka needs lane NEETUG exam arajar april tikino ki khun samla ki bla pass ya ka needs so bhavan apply be namda ka tega post popin pule ya ka MBBS lamba ka state quota tikana be pinyo ma ngagla residency and citizenship Di nakda kete ka state kota jong ka Meghalaya ki debi tang kito ki khun samla lene ki samla puli ki badai na po ka state Meghalaya permanent resident of the state of Meghalaya mo nata educational qualification kan de ya ki candidates ki bla pendep ya ka 10+2 in science stream kata kan thup ya ka physics chemistry biology biotechnology and English subjects but khamta me karpang Piban pass ya ka need exam. Te kino ki khun samla ki bam submit ya ka result jong ka needs exam aja arapundu kin sha reject back directly. Mo. Nang ta minimum age candidate must complete 17 year of age on or before 31st December. Mo. Kan news name pidi bandap. Nang ta apa age there is no apa age limit. Amdon apa age limit namta ba tinlet pule. Di lada pikwa ban pule pila de pas lada pipo absan lai po absan snamru lada pikwa ban pule apply de yo se pila ban yo mo nangta selection process merit list lomba ki merit list but kumjuru ka ranking eligible candidates will be ranked on merit based on their needs exam score within their respective reservation category mo lomba ka result jompi haka needs kin sa page berpinjau ban pulih haka te nangta lada pikwa ban apply ya ketika admission suba ban late dong bakaling kebangan sebu hapo ki komen pins ke jonga ban subaru ban late shaki cyber on iki ban apply lang mo ban Sajusin nganong iti ya ki samla ki bla pass ya ka class 10+2 ki bade ki science stream but ki bla pendep ya ka need sum hapan apply be kene gede ga lat ka kabu na kum ta jong pi
Tangka tahi ko pwede begini kubor sumba wana plat pat ban ye share like ber subscribe yan nagum tahi ki we pwede ki kubor hak pwede ba ka education kuble shibun kuble shi jarmu